Serbo, nema tu šta pričat, Serbo, goat shit. Serbo, goat shit. Anja Bla. Anja Bla, pa mislim, Anja Bla realno ni ne snima za YouTube, šta ja znam, jebote. Snima. Joj je zajebano ovu listu praviti, idi u kurac jebote. Koji kurac sam rekao da ću ovo praviti uopće, aj ne mi jebat. Jebote, čuj, Anja snima klipove. To dobro snima, a? Gledajte ovo, svaki mjesec jedan klip, a? Aktivnije od mene. Mislim, jebi ga, ja nju više znam ko ono sa Instagrama, naš Instagram cura, TikTok, ovo ono, mislim ne znam TikTok jel snima, sad nisam nešto ni znao da snima za YouTube, evo sad vidim ono par klipova, nije to ništa sad spec, ono 10, 15, 20 klipova, šta je od 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30 klipova, 30 klipova. 300k subscribers jebote. A mislim, nemam pojma, evo. Stavit ćemo dobar. A dobar, evo, šta ja znam. Koji kurac, kak da ocjenka ni ne znam. 33 klipa, ono, kak sad 33 klipa, ovo, ono. A dobro, šta, dobar. Peace YouTube, pozdrav kralju. Na kome smo stali, a? Vidim da svi pišete baka, tata, ovo ono. Nećemo se lagat, buraz. Baka je goated as fuck, buraz. Goated on next fucking level, buraz. Frajer je najveći grinder ikad, ono, na svijetu, buraz. Ne se tu šta raspravljat. Batongi obrišu kanal, jebote, lik napravi novi, obrišu mu 12 kanala, lik napravi 13. Napravi novi kanal, izbaci 30 videa u mjesec dana, dođe do 500.000 subscribera. Znaš šta je to? To je baš goat. Real shit.